Košarkaši Srbije završili su prvi deo svojih priprema za nastup na svetskom prvenstvu u Kini, koje počinje krajem avgusta. Boravak na Kopaoniku od 2 nedelje naravno da je poslužio stručnom štabu da, što se kaže, posloži ove početne kockice, da se obavi jedan od najvažnijih delova svakog leta, to je da se naravno neke nove stvari uvedu i isprobaju, da se igrači ponovo vide, da se vidi u kakvom su u fizičkom stanju i da se krene sa onim ozbiljnim radom koji se zatim proširuje na pripremnim utakmicama koje počinju već u nedelju. Pred kraj boravka na Kopaoniku ekipi su se priključili prvi NBA igrači Nemanja Bjelica i Boban Marjanović. Rađeno je u hotelu Grand, odnosno u sali koja se nalazi u okviru hotela Grand, gde je naša ekipa bila i smeštena i gde je imala odlične uslove za rad. Na Kopaoniku je uglavnom bilo lepo vreme, na početku je bilo nekih kišnih dana, zatim je usledilo sunce, prijatna temperatura, znatno prijatnija nego u ostatku Srbije, tako da su igrači u suštini imali odlične uslove za rad. Ono što je naravno najvažnije je to da nije bilo težih povreda, svi igrači su izdržali sve napore, a bilo je napora. Selektor Aleksandar Đorđević nije štedeo svoje igrače, međutim sve je prošlo u najboljem redu, osim Nikole Milutinova koji je zadobio jednu nezgodnu povredu zadnje lože, međutim posle detaljnih pregleda ustanovilo se da povreda nije teže prirode i da će Milutinov posle nekoliko dana pauze moći da nastavi sa radom. Kako se ne bi ništa iskomplikovalo, odlučeno je da on preskoči utakmice sa Borcem i sa Finskom koje se igraju u nedelju i u sredu, tako da će se tek nakon toga priključiti ekipu u narednim utakmicama, a prva sledeća nakon toga će biti sa Litvanijom u Beogradu 10. avgusta. Treba napomenuti još da se čekaju i ostali igrači iz NBA lige, Marko Gudurić, Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić. Još ranije je bilo dogovoreno sa Nikolom Jokićem da će se on pridružiti ekipi od 8. avgusta, dakle posle ove utakmice koja se 7. igra u Zrenjaninu sa Finskom, a ostaje da vidimo kada će Gudurić i kada će Bogdanović doći da se pridruže svojim reprezentativnim drugovima. U svakom slučaju veliki posao je odrađen na Kopaoniku, tu je i Darko Rajaković koji se prvi put priključio našoj košarkaškoj reprezentaciji kao pomoćni trener. Već par godina je trajala ta priča da ga žele u taboru naše reprezentacije i selektor Aleksandar Đorđević je uspeo da napravi dogovor da novi pomoćni trener Phoenix Sunsa ovog leta bude sa našom ekipom, tako da je to još jedno pojačanje za naš stručni štab i generalno za reprezentaciju. Nakon utakmice koje se igraju u Srbiji, ekipa ide u Litvaniju na revanš sa Litvancima, a nakon toga sledi put u Grčku na tradicionalni Akropolis skup, gde će ekipa odigrati još 3 utakmice i zatim posle samo 2-3 dana sledi i odlazak za Kinu. Tamo će takođe biti održan još jedan pripremni turnir, to će svakako biti prilika za naše igrače da se priviknu i na vremensku razliku koja je, ukoliko se ne varam, 8 sati i da se priviknu na tamošnju klimu koja leti zna da bude prilično neprijatna, a zatim se sele u Foshan, grad kraj Hong Konga, blizu Hong Konga, gde se igraju utakmice prvog kruga u našoj grupi i 31. avgusta sledi i početak svetskog prvenstva. Ekipa Sportske centrale 28. avgusta ide za Kinu, tako da ćete već tada biti u prilici da vidite kako su naši stigli tamo, šta se dešava i kako je stanje u taboru naše reprezentacije, a naravno javljat ćemo se i u međuvremenu sa svim novim informacijama što se naših košarkaša i njihovih priprema, zatim i puta za Kinu tiče. Toliko sa Kopaonika posle ovih dvonedeljnih priprema i ovog prvog koraka koji nas vodi ka svetskom prvenstvu.